بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إيمان دارت خوشتوی حاجه کرد ریکا خود تعالی، غریبت دیدار خود تعالی، دل صوتیت حاجه کرنا خود تعالی، عاشق و اوین دارت ریکا خود تعالی، صلوات خود تعالی الهوا بن خود تعالی بیشتن اوان گازی مکر و هم الدیف گازیوان هاتین، اوان خو هوجی مکر و من هوجی یوان بوان قطاند و ما محتاج یوان ابدا سوان فاینا. گلک جارا خود تعالی بنده خو دی اختا ات نخوشی دا، دی گلک نخوشی و ایش و آزارا دی بینتن، بلکو گلک جارا او تشتوید ویتن ابدا زفنایتن، هندک که ماسیا یلدف خود بینتن الدف غیری وی نینن. گلک جارا دی گهتوی درجه ایدی دیش خوبی هیوی بتن، کسی اس نفهم، کس حش مناکتن، یان کش دی بیشتن رزق من نایتن، یان کر دی بیشتن بوچی حتانو که کس من رازی نابتن، خوزی من فلان سیاره هبا، خوزی من فلان خانی هبا، خوزی فلان منصب و پلا یا من با، خوزی خلکی گود بام السیده، خوزی از خدان فلان شریک بام، خوزی فلان جه الفلان عردی یم بایا، بلکو اواخر دا خازی دنیا نو هر ایک الدیف زحمت خو دی اثراغتوی دی بو تجیبن. بله آمد ویتن ام بحث بکین که خود تعالی بنده خو دی اختت نخوشیادا حتی دگهتوی درجه که بنده وی دی لاواز بتن. خود تعالی دی بنده خو اختت نخوشیادا و دی ایش و آزارا بینتن و دلوی دی ایشتنو بیچه که دی هست بهیوی بونه کتن دل دفی پیدا بتن، بلکه خود تعالی بنده خو ات اختا ات نخوشیادا وک ازمونک اپوانت کتن و دا خود تعالی گل دنگ بنده خود بتن هکو گازید کن یا ربی یا الله. خود تعالی عاشق وان پیوایه، خود تعالی حجیکر وان پیوایه، خود تعالی خریب وان پیوایه، بلکو گلک جارا هکو خود تعالی دید بنده که وی اشمیجه نگوت یا ربی و هوجی خود تعالی نکری، خود تعالی دی تشتکی انت سری دا افکسه هشیار بتنو بشتن یا ربی و خود تعالی خریبه. و پیغمبر بشتن علیه الصلاة والسلام خود تعالی گلک حش گازیا بنده خود کتن هکو گازید کتن و بشتن یا ربی و یا ربی و یا ربی و دا خازیت خود بشتن. ام بزانین که هر نخوشی که جدف خود تعالی بومتیتن چند اگرکت هین، ایکشوان اگر و یه سرکی اوه مروف گازی خود بکتن اش برهند خود تعالی بشتن اوان گازی مکر و دا خازی خو بلند کر و رادستی مکر و من دا خازی وان بوان ابجه اینا. اره ما یونس علیه السلام اش قوم خود دیر نبو و نکتا اد بحری دا و نکتا اد زکی نهنگی دا و اوی دا خازش خود تعالی نکر و خود تعالی نگود ما او خلاص کر فاستجبنا له. ما الدیف دا خازیاوی ام هاتین ما دا خازیاوی ببجه اینا، بلکو خود تعالی بشتن و ذنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. خود تعالى بشتن یونسی علیه السلام اتزک نهنگی دا گازی مکر او گود
لا إله إلا أنت چو خدانين اجبلت إني كنت من الظالمين از شوان كساما يت من ظلم النفس خو كري وتخيبت بازاندين خدي تعالى بشتن فاستجبنا له امل ديف غازياوي هاتين ومدا خازياوي بوبجه إينا وامل ديف هواروي هاتين وما او اشوي خمه و ايشه و آزار إينا در وهر امين مروفد إيمان دار رزگار اتكين وهره ما أيوب عليه السلام خدي تعالى عيالي نبر وخدي تعالى مالي نبر وخدي تعالى ايش نئينانه خدي تعالى والأيوبي كر عليه الصلاة والسلام حتى قالكت بيجن خالك نشيا خو نزيكي بكتن خيزاناوي هفجيناوي كزيت خو قد كرن وفروتن حتى شاي باريك ناني بنت اتمال دا بشتينجي اوي چكر قالك بشرم وشكستي و داخازي خدي تعالى كرو قوت يا ربي إني مسني الضر يا ربي أسيد إيشم يا ربي إيشو آزار أزقرتم يا ربي لشمن يد إيشتن وأسي كتمة أدفين خوشيدا خدي تعالى بشتن وأيوب إذ نادى ربه وأيوب إذ نادى ربه رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وأيوب إذ نادى ربه رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وأيوب عليه السلام قوزي خدي تعالى كيرو قلت يا ربي لشمن يتئشتن خدي تعالى الديف قوز ياوي هات وأيوبي قلت يا ربي أفحالي أستيدا أزد إيشم تشتكي جهشت يا من يا ربي تشتكي كم ده صالمات فينا خوشيدا قلت يا ربي تشتك يهات يا سري من يا ربي خرابيك يا جهشت يا من هكود بيجين تشتكي بتيك إيشك آزارك يا ربي يا جهشت يا من ويا ربي تو يا برحمة دلوفاني نقول يا ربي تو من شيكي بلكو قلت يا ربي تو يا برحمة دلوفاني خدي تعالى تواراويها تو قوتي فاستجبنا له أم الديف غازيوي جهاتين هروصا نوحي عليه السلام هكو قومي وي قوداريوي نكري وقالك قلت يا قومي خو بس بيجن لا إله إلا الله قومي وي قوداريوي نكري قلت يا ربي تو تواران بيو تو من وقوم من أول دي فريقاتات يا ربي تما خلاص بكي خدي تعالى بيشتن أمل ديف غازيا نوحي جهات عليه السلام وما نوح جي خلاص كر هروصا خدي تعالى بحسي يعقوب يتكتن عليه السلام بشتي قالك اش يوسف اخو كوري اخو خريب بوي وقالك خريب ديدار كوري اخو بوي وبراي يوسف يبتيك جي ديف دا چوي النظفري چو قوت اوي غازي خدي تعالى كر او قوت إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون قلت أسخمو إيشو آزارت خو أدقهن ما خدي تعالى واستسليمي خدي تعالى كم وخدي تعالى ويد زانتن يا أسنا زانم خدي تعالى بهردو كريتوي سفران دنافو وإنا ندف يعقوبي عليه السلام أري ما محمدي پیغمبر ما يخوشتويو نازدار دلا او نچود نافطاي في دادا بري خلقي بداتا ريكا راستو درست اوان دين يتخو فيرا بردان و جنك يتخو فيرا بردانو و بردانانا پیغمبر خوشتوي حتى خين الجيني كتوي دهاتي نخاريو حتى بيتوي صصد بوين بله پیغمبر خوشتوي صلاف سر بن اش طائفة دركفت و يلاواز بوي و اوي چكر خدي تعالى جبريل عليه السلام بفريكر وقلت يا محمد خدي تعالى هاش آخفتنا قومي تبويا در حق تدا قوتي وكري وخدي تعالى هاش تجهبو چو قلت خدي تعالى ملكة جياجيت قال من فريكري اويجي قلت يا محمد خدي تعالى هاش آخفتنا قومي تبو
خود تعالی هاشوی هبو یا اینا یا سریتا گوتی هکتا دویتن از دیوان هر دو چیالک دم. بلکو پیغمبری چی گوت علیه الصلاة والسلام؟ گوتی نخیر، بلکی هبن اش دینده آوان و نویت وان هنده کس در کون بجن لا اله الا الله. بلکو زکریای علیه السلام گازی خود تعالی کر و گوت یا ربی تو عیالک صالح بده من. هشتا او اجه خود تعالی ملائکت بو فرکنو گازی اینان و گوتی خود تعالی دزارو که گیداتا تا یه صالح و یه راست و درست. اره سرچیه خود تعالی دعای و گازیت پیغمبرت خو قبیل کرن سر او اتراست و درست بون ادیال خود تعالی و اوان زادوان یه حلال بو او بتنه بو خوده بو اجبر خوده بو نیتت وان الدرز بون اجبر هنده خود تعالی الدیف دلوان دای. لو افرکه دی بیجم هکا خود تعالی دا خازاتا گیرو کر بزانا خود تعالی حشتت کتن. اگر خود تعالی او نداتا یاتا دویتن بزانا خیرتا یاتا دو خود تعالی بوتا چیتر و باشتر دویتن و چیت بتن او تشتیتا دویتن و تو حجب کی و تا دویتن بگه یه خیرتا یات هنده دا که او تشتا نگه تا و او تشتیتا دویتن اشتا دیر بتن و نگه تا و تو نکویت وی تشتی دا بلکه هک او بگه تا باشیتا آتی دا. لو ام دی بیجین ام دی خود تسلیمی امرت خود تعالی کن و یا ربی یا تدویتن و تبو محس کری تو بینیت رقامه دا یا ربی امت رازینو امت بویتشتی سرفرازین یه توت اینی رقامه یه تو بو محزت کی یه تا بو مدانای ام بزانین خود تعالی پیغمبرت خو خلاص کرن و خود تعالی گلک کس افرو که ادناف مدا دنیا دا هر داخازش خود تعالی کری پشتی خود تعالی زانی که اوه بو ویا راست و درسته خود تعالی یادایه. بلکو پیغمبر خوشتوی علیه الصلاة والسلام ادبشتن هر کسی دست خو بو خود تعالی بلنکت و گازیا خو هوارا خو ابگهین تا خود تعالی ده سیتش تادته و خود تعالی شرمت کتن دست بنده خو بزفر انتا و چتشتی نکتته دا ادبشتن آن دا خازیایی بو الدنیا دا بجه اینتن آن الدنیا دا اجبروی دا آیه وی دا خازیاویش خوده کری خود تعالی ده نخوشیه که سروی راکت و ده سفک کتن یان ده بسبب وان دا آیت وی کرین خود تعالی ده بوهیلتن حتی رجا قیامت دا گناه توی پیجه بتن و بتا ادبحشت دا حتی حدیثه که دا پیغمبر خوشتوید بشتن صلاوت خود سربن کسک پشتی چتن و بینتن او دعایت وی دنیا دا کرین همی قبیل نبوین ات رجا قیامت دا چوا گناه توی همی جید چن ده بشتن خوزی خو اک دعا من قبیل نبایا دا افر که بانا اگر و بانا سبب از پیچه با ما ادبحشت دا عمل دمای دا عشر رب العالمین اتکین رب العالمین ما بکتش وان کسا يدا خازو هيفيتوان بجهت إنتن رب العالمين ما راستاري بكتن رب العالمين ريكا راستو درست نشامه بدتن رب العالمين الدنيا دا ما بهيفيت ما كيف خوش بكتن ما بدا خازيت ما كيف خوش بكتن رب العالمين ما هوجينا مردان كتن رب العالمين ما زنجين كتن بإيمانه ما زنجين كتن بإسلامه يا ربي هر کسی نساخ کبتن تو شیفک عاجل بفر بکی هر کسی دین کبتن تو دین وی لعدا بکی یا ربی هر کسی نخوشی کبتن ناف مالاوی دا یا ربی تو دوباره ریزه و تفاقه و اگرتنی بخیه اتناف مالت مسلمان دا والحمد لله رب العالمين.